muhle unyazi lwezulu lisilobile ukuthi sibe ngabantu abakhona ngokuphelele kulomhlangano ngoba isho njalo inkosi la ngithi ngingahlulwa yini mina ukukuloba ukuthi ube khona endaweni ungekho kuyo. Ngizothatha ivesi lapha emthandazweni wokulala ivesi lika 11 efundeka kanje: ngiyakuhlala endlini yakho Nkosi Jehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zami. Ebese kuthi isihlabelelo sika 23 ngizothatha amavesi ambalwa: Nkosi bengilithuli kakade ngathathwa emhlabeni ngafakwa ethembeni elihle lengumoya wakho. Ithi mayiqhubeka lapha kuvesi 3 kuvesi 4 ithi njengokusho kwakho ngomlomo kaJesu wathi uma ngikuthanda uyohlala phakathi kwami. Verse 5 namhla ngiyakuthanda Nkosi, khipha konke ukufa kwami okusemzimbeni wami nokusemoyeni wami. Ngithanda ukukhuluma indaba yokuthi uNkulunkulu uhlala emzimbeni womuntu. Uma le verse lapha emthandazweni wokulala ithi ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zami, yayingasho ukuthi sesiyothwala imbhede sithwale nakho konke siyohlala ethempelini, kodwa ikhuluma indaba enkulu. Ikhuluma ngomuntu ukuthi uyohlala entandweni kaNkulunkulu noma kuphi lapha ekhona, noma ingasiphi isikhathi lapha ehamba khona. Ufanele kube umuntu ozindla ngendaba kaShembe, ozindla ngendaba kaNkulunkulu, ohlele ecabanga ukuthi kahamba ngamthokozisa kanjani uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uhlezi emzimbeni wakhe. Imizimba yethu le esikuyo iyona ndlu enkulu kaNkulunkulu lapha ehlala khona. Njoba besihlezi nje emakhaya besingabantu impela abalotshiwe ukuthi siyamdumisa uNkulunkulu uma besihlezi enqubweni nasemthethweni uNkulunkulu athanda sihambe ngayo. Ithi le ngoma ka23 makukhishwe konke ukungcola endlini kaJehova, ngoba umzimba yilapho uNkulunkulu ehlala khona. Yilona tempeli uNkulunkulu alakhile yena ngesandla sakhe, noma eselibhidliza futhi ulibhidliza yena ngesandla sakhe. Yilona tempeli elikhulu uNkulunkulu lapho ehlala khona emzimbeni womuntu. Uma sifunda incwadi ekaJohane 15 ivesi lakhona elesine ifundeka kanje: hlalani kimi nami kini, njengalokhu igatsha lingethela izithelo ngokwalo, kepha uma lihlala emvinini kunjalo nani, kuphela uma nihlala kimi. Verse 7 uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyakucela enikuthandayo nikwenzelwe. Thathu verse 10 uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lami, njengalokhu mina ngigcinile imiyalo kaBaba ngihleli othandweni lakhe. Ngiyathanda ukugqugquzela abantu nokukhumbuza abantu ukuthi ma usuke uhlele entandweni kaNkulunkulu, ithi inkosi uKristu mayifundisa lapha ithi uhlelo othandweni lakhe. Uthando lukaNkulunkulu nothando lukaShembe lisekuthenini abantu bahambe ngendlela uNkulunkulu ababekele yona ewumthetho wakhe. Ingakhethe uShembe mayebhala esitabelweni somthandazo weSabatha wathi uma ningayigcini ningamdumisi ngemithetho yakhe, uthi akasoza ayamukela nemithandazo yenu, uthi akasoza akwamukela konke sicela uma singahleli othandweni. Ayikho into enkulu njengothando lukaShembe bakhonza abahle enkosini. Ngiyakhumbula ngenye imini ikhona indaba kukhulunywa ngendoda yendi eyafika emzini wasephakameni eyamfica ubabamkhulu ehlezi ngasendlini ezabe ikhona emzini wasephakameni okwakuthiwa isinothi nefomishane. Kuthiwa wayehlezi ubabamkhulu la selifika leli ndiya ligula, lithema lifika kuye selibikwa ukuthi nali indiya Nkosi yamakhosi kaliphilile. La selifika indiya seliqala lizibika, lithema liqala livula umlomo likhuluma lithi hawu uthanda mina Baba. Uthi yabe lingakasho wabe sehla ubabamkhulu esehlala phansi lathi le ndiyagona mina. Uthi wayeseligona ubabamkhulu eselibeka kuye la selikhuluma indiya livula umlomo lithi thanda mina Baba. Wayesethi uShembe hawu Nkosi mntanami ngiyakuthanda.
uthi la seliphinda indiya lisho kwesibili lithi thanda mina baba uthi wayesephinda uShembetha umntanami ngiyakuthanda uthi la bese lisho kwesithathu leli ndiya labe lineso lomoya lazile ukuthi mali sothandweni likaShembe noma lingasasindanga kulokhu ukugulela linalo kodwa lizothi uma lidlula kulomhlaba ngoba lithandwe uShembe lithandwe uNkulunkulu uma lithandwe uShembe lizongena kulo muzi siya kuwo ngoba kungenwa ngokuthandwa uyena. Sisendabeni enjalo ke bakhonza abahle enkosini lapha engomeni yamaNazaretha yesihlanu evesini khona engithi ivesi ethi esihlanu nayo ithi abathanda ukumlandela mabazidele kuqala ithi kodwa bangayesabi imiyalo ephelisa amandla. Injalo indaba kaShembe ifuna umuntu ongenalo uvalo ifuna umuntu ozidelayo. Uma sicaphuna amazwi mabe sixoxelo baba ashinyelwa wabilanga ngenye imini esemzini wasenhlanhleni ePietermaritzburg ngaleyo mihla enkosi langa kwakuwumuzi ogama lawo kwakuyi-Edeni ekwakuthenga imihla kababamkhulu wayeuqambile wathi mini-school yakhe. Hlezi ma isikhathi sivuma sizongena endabeni ukuthi kwaba yi-mini-school kanjani. Uthi ke mayekhuluma eShumayela uthi angazi noma maNazaretha nike nizihluphe yini ngokwalalela amazwi ayebhalwa uShembe ewanikwa zingilosi zezulu konje kuyini ukusidela. Ithe ingoma ifuna le ndaba abantu abayidelayo. Uyabuza ke ubabilanga kumaNazaretha uthi konje kuyini ukusidela. Kwabe sephendula yena uthi ukuzidela usho ukuzikhohlwa ubuwena bese uba yilokho okufunwa uShembe okufunwa uNkulunkulu. Ithi ngiyathanda ukuba nilikhumbule ilizwi likaPawuli elithi umzimba wenu uyithempeli likaNkulunkulu. Ithi ngangivumeli ukuba nenze noba yini ngawo. Siwacaphuna amazwi kaPawuli kwabaseKorinte bokuqala isahluko esika 3 ivesi lakhona elika 16 ifundeka kanje. Uthi anazini bazalwane ukuthi ni ithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na. Uma umuntu echitha ithempeli likaThixo uNkulunkulu uyakumchitha naye ngokuba ithempeli likaThixo lingcwele eniyilo nina. Njoba siphila nje imizimba yethu yithempeli likaNkulunkulu kuningi ke umuntu owona ngakho emzimbeni kwakhe ebese kumenza ngabe safinyelela kulo muzi esisebenzela ukuya kuwo. Ngenye imini emzini waseKuphameni kwakukhona intombazane igama lale ntombazane kwakuMbalethemba ngesikhathi sika babamkhulu umprofeti. Le nkosazana yagana kahle ihamba ngokukholwa ithema isiganile yabe isiyagula emzini lapha ehleli khona. Uthe ngokugula kwabasemzini base beyithatha beyisa lapha iyokwelashwa khona. Uma isihleli kulomuzi lapha elashwa khona base beyiphakela ngokunganaki lapha bangabantu abangakholwa base beyiphakela esitshene kade silelinja. Base beyiphakela kuso le ntombazana yabisidla ithema iqhubeka izinsuku ukugula wayibamba ayaze yasinda kwase kuhamba isikhathi ngenye imini yayisidlule emhlabeni isishona kwase kuhamba isikhathi. Kuthe ngolunye usuku ubabamkhulu emzini waseKuphameni emile phambi kwebandla ithi wayesebuza ukuthi ngabe washonaphi uMbalethemba na. Base bephendula abantu ngoba bethi hlezi babamkhulu kakufikanga kuye ukuthi uMbalethemba sewadlula emhlabeni. Base bephendula bathi baba uMbalethemba sewashiya emhlabeni. Wayesethi babamkhulu ngiyakwazi lokho bantu abami. Uthi kodwa ngibuza ukuthi wathi mayeshona wayeseshona ngaphi ngoba kade kufikile lapha kimi ithunya zasezulwini zizongitshena ukuthi uMbalethemba akekho ezulwini futhi akekho esihogweni akazi ukuthi washona ngaphi. Ingakho ngibuza kini ukuthi washonaphi uMbalethemba. Uthi ke babamkhulu bantu abami abasezulwini bamfuna kimi uMbalethemba. Bathi ngoba wayehamba kahle phambi kwami ehamba kahle phambi kwaNkulunkulu uthi pho uma efa washona ngaphi. Le nkulumo kababamkhulu yabethusa abantu abaningi. Wayesethi babamkhulu amaNazaretha akamfunise uMbalethemba
wathi ngiyaniyala manje nasemthandazweni naseyiguqweni zonke lapha nithandaza khona uthi thandazani umthandazo wenu ubhekise kuMbalele Themba nibuze ukube ngabe umphefumulo wakhe washonaphi. Kwathi emva kwesonto cisha amabili ubabamkhulu esekhuluma nebandla uthi ngiyabonga abantu bami uJehova uzwile umthandazo wenu uthi ngihambile ngomoya emazulwini onke uthi kodwa ngaze ngamthola uMbalele Themba uthi ngiye ngadlula ngasezulwini lezinja uthi ngithe uma ngidlula kulezulu lezinja uthi ngathola izinja eziningi ezinye zihlele emgedeni uthi ngithe mangidlula zangikhonkotha lezi zinja zabe sezibuyela emgedeni uthi kodwa kwabe sekuba khona inja eyodwa eyisimaku uthe ngikhonkothe njalo lenja ihamba ingilandela ingikhonkotha uthi ngagcina ngima ngibona ukuthi lenja indlela ekhonkotha ngayo ikhombisa ukuthi ikhonkotha umnikazi wayo uthi uthema ingikhonkotha lenja uthi ngabe sengiphendukela kuyo uthi ngase ngibuza kuyo ukuthi konje wena einjeni zasekuphakameni uyiphi inja na. Ikhona indaba yenje yake yabakhona emhleni yasekuphakameni igama layo kwakumgodini ekwathi ubabamkhulu ngenye imini efikile kwenye indawo eShumayela izwi likaNkulunkulu etshela abantu ukuthi mawusuyikholwa uyiNazaretha kawuyifuyi izinja wayesekhipha umyalelo ukuthi abanazo abaphisane ngazo bangayidayisi noma bayidedele ihambe wayesesuka esehambe sebashiya kanjalo base besala abantu abaze bayilahla izinja zabo basala nazo bahlala nazo. Uthe ngolinye usuku wasekuzwakala ukuthi hawu nangu babamkhulu uyeza uza kulona lelizwe eShumayela kulona base bephuthuma abantu ngoba sebebona yena sebezithatha abanye bephisana ngazo beyithatha abanye beyibulala beyigqiba beyithatha abanye beyinika abanye wayeseyithatha nomunye wangabe sayibulala wayithatha iphili njalo wayeseyigqiba. Mayeseyigqibile wamboza ngomhlabathi yayisifika into yasezulwini kwabamkhulu uthe mayefika kuleyo ndawo edlula ngakhona wayesetha kunento yami ekhala lapha emgodini uthi kunento yami ekhala lapha emgodini angazi bakhonza abahle enkosini ukuthi mhlasimbe enhlizweni zethu ayikho yini izinja khona esiyigqibayo ma uNkulunkulu eseyiqhamuka noma usukhumbula ukuthi namhlanje iSabatha ebese umboza ingubo umboza ngomNazaretha kanti ugqiba izinja phakathi enhlizweni ngoba laba bantu bagqiba ngoba sebembona abalalelanga izwi ngesikhathi ayebayalele ngalo ukuba bayilungiselele balinda yena ukuthi azafike mayesefika ikhona indaba enjalo umuntu obayithwini wani athi mayesasithele emakhulweni abese bamba okunye athi mayesebuyele emakhulweni abese bamba ushembe ushembe kasebenzi kanjalo ma ubamba ushembe kuphela. Uthe ushembe mayithi kunento yami ekhala la bas wayesetha kumbiwe base bemba base beyikhipha lenja wayesetha igezwe yayisigezwa wayeseyithatha uthi lenja ngiyoyibeka emasangweni emzini wasekuphakameni uthi ngiyayigcoba namhlanje umhlambulo omkhulu wasekuphakameni yayihlala khona emasangweni lenja kwakuthi ma abantu bengenile ethempelini bengahlambulukile bedoja abahlambululi lapha esangweni abahlambulula abantu uthiwa lenja yayingena ethempelini iguduze ngeenyawo zabantu yoze ifike kuye lowo osuke nesono engafanele ukungena ethempelini ibisifika imkhotha inyawo ngokomthetho kwakuleli bandla uthi umuntu mayesuke ekhothwe yinja akangena ethempelini kwakusuke sekumphoqa lo muntu amakholo esembonile ekhothwa yinja uthi kufanele aphuma ubona nomhlambululo ngaphandle. Ileyo ndaba kenjalo engizama ukuyicacisa ukuthi ubabamkhulu wabuza kule nje isimakwe eyayimkhonkotha imlandela ukuthi wena einjeni zasephameni uyiphi inja na. Yasekukhuluma izwi lale ntombazane uMbalele Themba ithi le ntombazane hayi yimi baba. Uthi ngathi mangifa angaze ngaya ezulwini uthi kodwa ngoba wayeselanda le ndaba esengiyikhulumile ukuthi lapha elashwa khona kwenzekani uthi ngabe suku umphefumulo wami usuya ezulwini lezinja. Uthi ke ubabamkhulu maNazaretha eyingcwele ngimthathile uMbalele Themba uthi ngabe sengimnikeza abangcwele basezulwini ukuba bamhlambulule ukuba abuyele angene emzini oyingcwele wasephameni ngoba izwi lesiyakulo ukuphakama. Ayibongwe inkosi.
izulu esiyakulona ukuphakama lele lilotshwe ngalo lapha ingakho inyanga yezulu yathi mayisikhuluma ngomuzo oyingcwele yasebuhleni yathi lapha kusebuhleni bokuphakama ike ishaya isifuba lapha emzini wasekuphakameni sekusuka idube kukhona lokho kwakukhona befuna ukungena bechitha igazi abehamba nayo ithi hayi nikhaliswa zindonga lezi yayisishaya isifuba yathi ukuphakama yimi Sikuleyo ndaba ke enjalo ukuthi ke lemzimba yethu uma kube khona ichashaza elincane kuyo kuyazivalela lokho kuba singangeni kulowo muzi esisebenzele ukuya kuwona ngoba umzimba uyinto ebalekile ingakho kuthiwe kwake kwenzeka komunye wayethandazela ukubona ukuthi umphefumulo uma uphuma esidumbini somuntu wenze njani thowa usuphuma lo mphefumulo usishaya isidumbu esisuke singawuphathanga kahle umphefumulo uthi lona osuke isidumbu siwuphathe kahle uyaye uphume bese usiguqela usincoma ebese usigeza usiwasha ngoba sisuke siwuphathe kahle umoya lo ekade siwufunde ngomeni ka23 athi ushembe ngafa kwethembeni elihle elingumoya wakho namhlanje kukhona abantu uyakhulunywa endaweni zonke uthiwa sekufanele abantu bangangcwatshwa bashiswe kodwa lokho kuyinto ephambene nomthetho kaNkuluNkulu ikhona inkosikazi ubabila ngakhuluma ngayo ngenye imini inkosikazi kaKhawula eyathi ukuthelayo izokuthiwa umyeni wayo uqonyiwe eThekwini yayisithi ukuthela lenkosikazi yayisithi ha umyeni wami ungenza nje ongcono kangishise ngiyibulale yayisithatha yonke into okwazi ukushisa umuntu yayisiyibhunyela ngopharafini siyishisa Ithema esishisile yayihlaselwe isono sokuthukuthela lithela iBhayibheli ithukuthelani kodwa ningoni ithi lingashoni ilanga nolaka lakho mawusuku ngikholwa noma uthukuthela kodwa ilanga lingashoni usadinwe yinto bekuthukuthela isekuseni ngoba kufanele kubonakala ukuthi wena uzelwe kabusha umuntu kaNkuluNkulu ukuzidela kusho ukuzikhohlwa ubuwena awubusayiqhayisa ukuthi mina ngayishinga noma mina angenziwa nje kodwa mawuyikholwa ukuyidela ukuzikhohlwa ubuwena Ithema esishisile lenkosikazi wayesefonelwa uKhawula elapha ayesebenza khona ukuthi umkakho seyishisile wayesephuthuma esibhedlela lapha abasebemise khona kwathi hayi usaphefumula wayesefika kwathi walinda lapha ehlalweni emabhentshini wayesefika ehlala elinda uThema elindile khona wayesefikela ubuthongo eselala kuthe ekulaleni kwakhe wayesebona umbono noma ebona ngesibonakaliso abanye abantu abakholelwa emaphupheni kodwa iBhayibheli lami lithi uThixo uyakhuluma kanye nakabili nomuntu ngephupho ekulaleni kwakhe kodwa umuntu engezwa wayesebona lo mbono uKhawula ubona inkosi enkulu esekuphamela umqalo wendlela uthi ivula izandla kulezi zandla zayo kunezindlela ezimbili kulezi indlela ziyakhuphuka wayesebona iduthane ezinyukayo lapha esifubeni sikababa omkhulu kunesondo eliphenduka elinezindlela elinamasanga amathathu uthi wayeseyibona le duthane lase lithi izwi ke lalela uyayibona le duthane egijima kakhulu athi yebo ngiyayibona kwase kuthiwa hayi akusiyona induthane le kodwa umkakho kwase kuthiwa ke buka ke manje ukuba inhliziyo yomkakho imhole kuphi uthi lamasanga kulelisonda amathathu isanga eliyezulwini nesanga eliyejele nesanga lesihogweni buka ke ukuthi inhliziyo yomkakho izomholela kuphi ike yathenye indaba lapha embhalweni linda inhliziyo yakho ngaphezulu kokulinda konke ngoba kuyona kukhona umthombo wokuphila nokufa futhi umthombo senhlizweni yomuntu yayisikhuphuka njalo lentuthane ithema ifika esangweni eliyezulwini yayisidlula ithema ifika kwelesihogweni yadlula ithema isifika kulele liyejele yayisikhalakethela phakathi kwase kuthiwa ke yebo inhliziyo yomkakho yiyemenze wangena kuleli jele asekulo manje engishela ukuthi ke ma umuntu engawuphathanga kahle umzimba wakhe na ayikho into efike emlungele ngale uyafika nje abe necala ukuthi umzimba wakhe akawuphathanga kahle ngoba umzimba yilapho uNkulunkulu ehlala khona uma sengiyanga semaphethelweni sengiphetha ngithanda indaba kababamkhulu mayefika ezweni lasePietermaritzburg ingekho indawo lapha ezobuthisela khona amakholwa khona wayesezwa ngandlebenye ukuthi kunendawo edayisayo wayesesuka sebenikela khona naye ehamba nabo uma befika lapha kulowo wayengusitalo okubeka kwabantu okuMr Msimango wayesesisho isamba ekwathi mase kubuzwa umshumayeli uJohannes Ncube uma ebuzwa ukuthi inani kambe iamount ubaba mkhulu athenga ngayo le ndawo yaba imalini wathi akasakhumbuli kodwa bathi mabelisho
waseyisa isandla ephaketheni lakhe kwi-avarona abeyigqokile ayikhombisa umuntu wayehluphekile kakhulu nabantu ayihamba nabo babazi ukuthi ubaba mkhulu ayikho imali ayiphethe nabantu ayihamba nabo babe ngabantu abahluphekile abangenamali. Kodwa uThemezwe inani elidayisa ngayo le ndawo wayesethinta iphakethe lapha ngemumva kwi-avarona ayefakile bathwa besekhipha isihaqa semali esingaziwanga namhlanje ukuthi sabe sivelaphi. Kwabe kuwumsebenzi kaNkulunkulu uthi wayesemnika lo wayemdayisela indawo yabe isithengwa le ndawo. Kwathi ke ubaba mkhulu esekuphakameni ekhuluma ngawo lo muzi wawuzokwakhiwa kule ndawo, uthi lena ikolishi yami, uthi lena imini school yami okuyohamba ifukamele izingilosi eziyobe seyidingile zomuzi wasekuphakameni. Uthi ngaleso sikhathi umuzi wasekuphakameni uyobusudliwe umuhlwa. Kwathi lo muzi mncane isakhiwo sawo, uthi kodwa ezulwini mkhulu kakhulu. Uthi futhi wona oqalo isenabelo sezinyawo zikaJehova kuyiparadise lakhe. Uthi ke ubaba mkhulu lo muzi namhlanje kusenhlanhleni. Uthi ke ubaba mkhulu lo muzi uyisisekelo sokuphakama. Uthi ukuphakama kuyikufa, ukuphakama kuyukubhubha ngoba kusekelwe ile mini school. Kwathi le mini school ishamthetho seyingilosi lapho sibamba khona imihlangano yazo engcwele. Lokhu wakusho emva kwavuka nathi ngale yamihla ke kuthiwa uvuka nathi wawusayenziwa ngo7 futhi kwako 7:30 kubheka leso sikhathi ayekhuluma ngaso lento. Uthe ngonyaka 1913 khona lapha ePietermaritzburg kuvuka nathi ekseni kwase kuqhamuka belungu begibela izithuthuthu lezi ekuthiwa uhlobo lwamadaktela. Mina ke njengoba ngisembumbulu nje ngiqhamuke emanzi imtoti zikhona lezi izithuthuthu sihleli siyibona behamba ngaza belungu. Ngiyacabanga ukuthi endweda zikho sikuleyo ndaba ke njalo kodwa angikho lapho bakhonza bahle enkosini. Base befika labelungu kubaleka ku12 sebebonke. Base befika behema ngenhla komuzi ekupheleni komthandazo. Ubaba mkhulu wayesethumela uMandlovu Nqubo engumkhokheli wokuqala kababa omkhulu kulowa muzi eGana uMshumayeli ukuba kahambe ayobuza ukuba babusibezwe ngabe bazofunani. Wayesebuya lo mkhokheli nelithi bathi sebezwile Shembe ngawe ukuthi ukhonze indaba kaNkulunkulu ngakho bathi bazokufundisa iBhayibheli. Thoke baba mkhulu wayesehleka kancane uthi laba kabangazi uthi bathi bazofundisa mina. Uthi kodwa balethwe uNkulunkulu lapha ukuba bona bazofunda ngami. Uthi ngiyakhumbula mhlazane ngiqamba lo muzi ngithi mini school yami. Uthi ke namhlanje kufezeka leso siprofeto ukuthi sekufika abamhlophe bazofunda ngami ukuthi mina Shembe ngubani. Wayesethi akubizwe iguli zase ibizwe iguli wayesethi ayifakwe endlini egama la kwakuzonke zabe seyithutheleka phakathi iguli euzizwe zonke maseliphelele. Ngingasasho ithempeli likaMajusi ezweni lakithi embumbulu cha ngikhuluma ngalo kodwa ngikhuluma ngale ndawo yaseMaritzburg yabe uzonke maseliphelele igama la uzizwe zonke zabe seyingeniswa khona le iguli sekuba inkonzo yokuthandazela. Kuthiwa kule ndwa uthi mawungena khona ungakathandazelwa nokuthandazelwa bese kusuka ukuhayiza kwabana madimoni abanezifo ziphume abanamadliso bawaphalaze. Kwenzeka konke lokhu labelungu bapakile lapha bayakubuka sebeyafunda bafunda ngoShembe ukuthi kanti uShembe kakusiyo umuntu wasemhlabeni. Uthe kuqhubeka konke lokho kuthiwa base befikela ubuthongo belala kuzo lezo thuthutha bebehleli kuzo base belala kanjalo kwaze kwashaya ihora lesibili belele. Bathe mabevuka lapho kuthiwa akekho wabuza omunye kuthiwa kwaba yilona lo wayeseshaya isithuthuthu sakhe wayesehamba. Usethi ke wamkhuluma esekhuluma nabantu uthi yebo abakubonile kukhulu kakhulu. Uthi futhi abasoze bakuxoxela umuntu. Uthi ngoba mabe ngakuxoxa uthi bayolahlekelwa yikho konke abanakho kuze kube namhlanje. Akekho waziyo ukuthi yini yabalalisayo, akekho waziyo ukuthi yini abafunda ngayo kwimini school kaShembe ubaba mkhulu lapha emzini waseMaritzburg. Lo amuzi wathi mawakhiwa wawusuwakhiwa waba nensimbi yesonto ekhalayo kuwo. Ngalesa sikhathi sikababa omkhulu kuthiwa kwakuthathwa ujantshi uphisi kaJantshi ulengiswe lapha phezulu ebese ushawa abantu bese bengena esontweni. Lo muzi wawuyimini school ethema ifika ubaba ilanga wayesewushintsha igama wathi lapha kuse Edeni lami ekuthema sekufika ubaba inyanga yezulu yathi lapha kusenhlanhleni. Ilezo ndaba bakhonza bahle enkosini ebesingakhuluma ngazo. Ucela ukuba ngiyimela inkosi
iyobusisa abezwile. Hey!